bambukiranya imipaka kugira uruhare mu gukangurira abantu bose kwirinda iki cyorezo cya Ebola kandi bakihutira kugeza kwa muganga umuntu wese wagaragaje ibimenyetso bya Ebola. Ukeneye ibindi bisobanuro ku buryo bwo kwirinda indwara ya Ebola cyangwa se ukeneye ubundi bufasha ubwo aribwo bwose wahamagara ku murongo wa telefoni utishyurwa ari 114. Kwirinda biruta kwivuza. Nubwo nta ndwara ya Ebola iragaragara mu Rwanda, buri wese arasabwa gukora ibishoboka byose kugira ngo twirinde icyo cyorezo cyagaragaye mu gihugu duturanye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisiteri y'Ubuzima yafashe ingamba zikomeye zo kurinda abaturarwanda iki cyorezo cya Ebola, hashyirwa ibyangombwa mu bitaro byose mu gihugu, ku bibuga by'indege ndetse no ku mipaka kugira ngo ikumire icyorezo cya Ebola. Abaganga nabo bahawe amahugurwa ahagije kugira ngo bafashe uwahura n'ikibazo wese. Ebola ni indwara iterwa na virusi yandurira mu maraso n'andi matembabuzi, yaba ava mu bantu cyangwa se inyamaswa z'ishyamba. Ibimenyetso by'indwara ya Ebola ni ukugira umuriro, kurwara umutwe, kubabara mu ngingo z'umubiri, kugira inkorora, guhitwa, kuruka, kubabara cyane mu nda, kugira ibiheri ku mubiri no gutukura amaso, hakaba no kuva amaraso mu myenge yose y'umubiri. Kugira ngo twirinde kwandura virusi itera Ebola, tuzirikane gukaraba intoki dukoresheje amazi meza n'isabune igihe cyose mbere yo gutegura amafunguro no kurya, tuvuye ku musarani cyangwa nyuma yo gukorera isuku umwana w'itumye. Twirinde gukora ku muntu wagaragayeho ibimenyetso bya Ebola, twirinde gukora mu maraso cyangwa mu matembabuzi y'umuntu urwaye cyangwa wishwe na Ebola, twirinde gukora cyangwa kurya inyamaswa z'ishyamba zirwaye cyangwa se zipfushije. Gushyingura umuntu wishwe na Ebola bikorwa gusa n'abantu babihuguriwe kandi bafite imyambaro n'ibikoresho byabugenewe. Minisiteri y'Ubuzima irasaba kandi abantu bose by'umwihariko abayobozi bo mu nzego z'ibanze, abanyamahoteli n'abatwara abagenzi bambukiranya imipaka kugira uruhare mu gukangurira abantu bose kwirinda iki cyorezo cya Ebola kandi bakihutira kugeza kwa muganga umuntu wese wagaragaje ibimenyetso bya Ebola. Ukeneye ibindi bisobanuro ku buryo bwo kwirinda indwara ya Ebola cyangwa se ukeneye ubundi bufasha ubwo aribwo bwose wahamagara ku murongo wa telefoni utishyurwa ari 114.